Salam əziz şagirdlər. 3-cü sinif ingilis dili iş dəftərindən səhifə 42-ni izah edirəm. Unit 5, 5-ci bölmə. Lesson 1, 1-ci dərs. Write, yaz. Biz bu şəkillərə baxıb, altından heyvanların adını ingilis dilində yazacağıq. Timsah, crocodile, elephant, fil, lion, şir, hippo, begemot, giraffe, zürafə, monkey, meymun, bat, yarasa, sloth, ərincək meymunu. Bir də təkrarlayaq. Crocodile, elephant, lion, hippo, giraffe, monkey, bat, sloth. Vocabulary check. Cover, says and check. I remember. Lüğət yoxlaması edək. Deməli, biz bunları, buradakı rəqəmləri I remember, mən xatırlayıram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 words. Mən bu sözləri xatırlayıram. Burada 8 dənə söz var. O da qeyd edir ki, mən bu sözləri xatırlayıram. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8. 42-ci səhifə. Grammar check. Qrammatika yoxlayın. A lion has big teeth. Şirin böyük dişləri var. A lion has big teeth. Burada a lion şir, has vardır, big böyük, teeth dişlər deməkdir, cəmdədir. A giraffe doesn't have two legs. Zürafənin 2 ayağı yoxdur. A giraffe doesn't have two legs. A giraffe, zürafə, doesn't have, yoxdur. Two, 2, legs, ayaqlar. They have 4 legs. Onların 4 ayağı var. They have 4 legs. They don't have arms. They don't have arms. Onların qolları yoxdur. Legs, ayaqlar, arms, qollardır. It has big ears. Onların böyük qulaqları vardır. It has big ears. It doesn't have big ears. Onun böyük qulağı vardır. It doesn't have big ears. Onun böyük qulaqları yoxdur. It has big ears. It doesn't have big ears. Əziz şagirdlər, not inkar cümləni yaradır. Əgər cümlədə not işlənirsə, həmin cümlələr inkar mənada işlənir. İkinci, circle, dairə. A hippo doesn't have hands. Hipponun əlləri yoxdur. A hippo doesn't have hands. It has 4 legs. Onun 4 ayaqları vardır. It has 4 legs. It has 4 legs. Sloths have feet. Ərincək meymununun ayaqları vardır. They don't have 6 eyes. Onların 6 gözü yoxdur. Sloths have feet. They don't have
six eyes. Üçüncü, a bat doesn't have three legs. Yarasanın üç ayağı yoktur. It has ears. Onun kulakları vardır. A bat doesn't have three legs. It has ears. Üçüncü tapşırık. Complete. Tamamlayın. A monkey has arms. Maymunun kolları vardır. A monkey has arms. It doesn't have small ears. Onun balaca kulakları yoktur. It doesn't have small ears. Crocodiles have teeth. Timsahların dişleri vardır. They don't have ears. Onların saçı yoktur. 39. Grammar check. Gramatika yoxlanı. Is it fast? O sürətlidir. Yes it is. Bəli. Are they big? Onlar böyükdür. No, they are not. Xeyr. Əziz şagirdlər, bunlar ümumi sual cümlələridir. Bəli, yox cavabı verilir. Əgər izlə sual verilibsə, cavab izlə, arla sual verilibsə, cavab arla işlənir. No olan yerdə not işlənir. Yes'də isə heç vaxt not işlənmir. İkinci, complete and match. Uyğunlaşdırarak tamamlayın. Is it short? O qısadır. No, it isn't. Xeyr. Is it fat? O köktür. Yes, it is. Bəli, hippoya birləşdirəcək. Are they small? Onlar balacadır. No, they are not. Xeyr. Are they thin? Onlar incədir. Meymunlarla monkey ilə birləşdirəcək. Yes, they are. Bəli. Üçüncü, answer. Cavab verin. Is it tall? O kök. Üçüncü, answer. Cavab verin. Is it tall? O hündürdür. No, it isn't. Xeyr. Are they big? Onlar böyükdür. No, they are not. Xeyr. Is it slow? O yavaş gedir. Yes, it is. Bəli. Are they fast? Onlar sürətlidir. Yes, they are. Bəli. Lesson 3. Üçüncü dərs. Happy reader. Xoşbəxt oxucu. Read and listen. Oxu və qulaq as. Bad facts. Yarası haqqında faktlardır. Look at this animal. Bu heyvana bax. Is it a bird? O quşdur. No, it isn't. Xeyr. It is a bat. O bir yarasadır. Bats are not birds. Yarasalar quşlar deyil. But they have wings like birds. Lakin onların quşlar kimi qanadları vardır. There are many different kinds of bats. Onların müxtəlif növləri vardır. Yarasaların müxtəlif növləri vardır. They sleep in the day and eat at night. Onlar gün boyunca yatır, gecələr isə yemək yeyir. Bats listen to find their food. Onlar ərzaqlarını tapmaq üçün qulaq asır. What food do they like? Onlar hansı ərzaqları xoşlayır? Some bats like bugs. Bəzi yarasalar böcəkləri xoşlayır. Fruit, bats like fruit. Meyvə yarasaları meyvələri xoşlayır. This is fruit bat. O bir meyvə yarasasıdır. Bats are small. Yarasalar balaca olur. They have small teeth and small eyes. Onların balaca dişləri və balaca gözləri olur. They don't see very well. Onlar yaxşı görə bilmir. Bats are very interesting. Yarasalar çox maraqlıdır. Olduqca maraqlıdır. Səhifə 41.
Listen again to bad facts. Bu mətnə bir daha qulaq asaq. Circle true or false. Düzgün veya səhvi dairə alacağıq. Birinci, bats are birds. Yarasalar quşlardır. False. Bats sleep in the day. True. Onlar gün ərzində yatır. Fruit bats don't like fruit. False. Meyvə yarasası meyvəni xoşlayır. Bats see very well. Onlar yaxşı görür. False. Bats listen to find food. True. Onlar ərzaqlarını tapmaq üçün, yeməklərini tapmaq üçün qulaq asır. Dördüncü, make the false sentences in activity 3 true. Səhv 3 variantı biz düzgün formada yazacağıq. Bats are not birds. Fruit bats like fruit. Bats do not see very well. Bugünlük dərsimiz bu qədər. Sağ olun.